Usembut Menteri Rangba Kejela ubak Presiden Tensong hagalai potrik ujemang arajar arpuar. Ule pentip bedang sian ule jurep ya kejeng penteri ya ke project penmi boarding elektrik ke bening konge harilum garu ke belatip kum ka ganol hydro power project bat lebut thong baha ubnai risau mentang kesenam arajar arpuar on penteri kamno ike unit ke bening kong jong ning project. Kat bai ke unit ke baar bat ke balai on penteri kamno hau no opera mentang kesenam. Ubah Preston Tensong uloong bakikam kijam kiyat bet ya renti berukurmen skam. Baan penteri kamno ikini unit hapok kene kesnem ban penmi ya ke boarding elektrik. Ubah Preston Tensong ubah kemi ya ketenat penmi boarding ulieto baha kesnem arhajar kat nriau arhajar kat nyo. Menteri Rangba Abrem Gejela Dr. Mukul M Sangma ulabo mau nong rem bantai ke Ganol Hydro Power Project hendrai haba ke sorkar MDA kelawan hakabor. Hagasnam arajar kat pra. Kalau buat dia ni kena ke projek, bat kalau buat ikat hong, bari ban pendap ya ka hakapor ke babiang. Dengan sekubahaban bertip sepi bah lakum dukum nuru ilala ban penmi boarding lakum dukum nuru ha ubenai Oktober kawi ke unit namar ka don lai unit te ke unit ka benengkong ni kwa ba ha Oktober ni dia in make it operationalize teng la lai ban pe ya ka damru nang tai ka powerhouse te ko malong hi ki kam ki ya bet clarity ban nga comment scam ko mo pi kum labu target bangin commission ya ka ne ka project kabahap sa Karo Hills bat kade ka bandungong tamru hapo Karo Hills la ko mo pi how new bakut jung new October arhajar arpo ar Nakaihay ka daw ka project pemit boarding kasuti ba kay boros katangin iba kanya pi bros kata pi namar haisha kan ka project kelas dang banta u Dr. Mukul labu maunorim menandu u arjar kan rio te kanyo te lapo no ka election den ngis dang semangi tenang tu pada gilai sedang menteri tenrai kamlong satisfactory ka performance joki bun kidau te hadin mengilatik over me comment we make sure bala komun pada project kade panu pendep hakapor wabiang hakabana kaliang UCM lu RC ne ulalik inspection dengar menin ko mau pinglawan ke inspection te kumalong himanta ka target ke bangibu la kumnuru la tikna bangin pendep hau ni benai Oktober but saat tali kita ke unit ke ba komang ong pi ngin pendep la kumnuru Desember hakabakan long bit functional fully la kumnuru hau Desember pro la tali ke unit. Ubah Preston Tensong ula kentui ginong syong ke rilom garo bakin siu testa ya ke bayi boarding elektrik. Namar kalabuk kelai ya ke MEECL ha kejeng ya ke bakrau bad haduk mentah kejeng ya ulum ya ke bayi boarding nakipat ba kalak ban kenjok syakalai pau nilai pusan na kesispa. Uloong ba ke sorkar jela kala ai pateng hakilai teligi company ban kemi ban peniat hakilai teligi substation. Bad lebuk thongru bade ban pendat igi smart meter hagi jaka ke beduna ban siu ya ke bayi boarding elektrik. Kabali ba kanya ka hindi ko kasi sample rin ko rilong garo ni boros kata ka don ini ka jubut tho ko ki amba paiba ko don di ko rilong kasi kya ki jusio testa si kinai ta ka by boarding electric haling ki ko rilong garo kamlong kata ka kumbolong huni dong kamsulan kata ka jusio testa na kitna to kolong bersisa An kadon ga jing sisa hakabapi ngatrai hadu mentai to la kamnur ngilala ban tot sia ka live ho live 100% kajing siu jong ki priu ya kan ka baidik bade kata ka sofa bah ka misial tapi haki to ki area ki bengyo i bakaduna palat ngila outsource ko balai teli ki substation ni outsource no aki company haka baki kin le na dom sodong namar ba kaduna palat kanika komo pi ka return la ni ka recovery na kaliang jong ka billing tengila outsource menta katu kan netli ko mapi ko malai tali ke substation bat ngi i ba kajing outsource ngi ke penmentoi sibuna namar ngi sana gerben bat kitu ki company ki balum ki ba maintain yang new substation bat ki ba supply ru ye ki light syaki beneficiaries prepare tengi i ba don kajing mutoi de hakaju ka por bada ngi yai kentu ya ki pai ba agaroils ba ki deban seu tista ya ke bilai ke joki bar ka target jungai ya menta kolong ba uneu smart meter ke bangin target bah menta kolong hakum kini ki jaka ki baduna kene ka recovery ke bangi duna ya kene ka revenue generation de ka target jungi kolong ba kumno begin sedang ban penteri kamnu smart meter kadang baki brio
กินซุกหากไปเดบัดกระจิงซิวกับบิลกันลงทิกกุมบกิซิวกับบิลพูนกับบิลโมบายจงนี้หากบักันซับป่วยกับเมสเซจบาลาดพิมซิวอัตโนมัติลีkan sa disconnect hi de kata ka de ka ba ngi mentangi ngin ya syakman ko mau pi bat nakaliang jong ka power department rengkat bat ka corporation hi bro ke misel kata ka de ka plan jong ni ba la ko ngin bu target ba ngin install no yo smart meter ha ka we pa ko ka bieng bat ru ha bang install yu ni ka ba mot kan don la pa ka system ha ka ba kum no ngin generate ya ka revenue ya ka bill jong ki la da jia bom dot light ka ba mot ngidam charge kabil katakan don lepa ha ke system bat habar ka don ka light ru ka bomot kabil kan generate bat ndai tanga taru let's say shita yau shipos ni shwa ba katu ka pisa ka bagi kitap kan lut ngin pha alpa ka message ha ka mobile jongki ba page mentap la de ban siu kabil jongpi lum kom ta pin sha disconnect ya ka light ka jongpi bat ya kan ingin le lam baki mobile jongki bat ya kataru ni kwa bangin translate akak tin garu hi jongki lan hak tin khasi hak baki pai ba kila ban puli lada ndai de english su kila ban puli ban yo i ya ka ta ka warning lan kata ka jing penken mau baki de ban clear lan ki de ban siu ya ka bil ke jongki de kata ka de ka kam ka banani syakamat ka banan kaliang jong ka power department da kaliang jong ka MCL ka bangimut ban le Sembut Menteri Rangba Ubah Presiden Tensong Uliatho Bulalu Megajingelang Jangga review meeting Ha William Nagar Batura Ha kabedai bagajing shinai ki surok bat la sheme karai ban penkrea ban penkut no ekakam bat bandan kunai ki prangut ki kontraktor ki bala suki palat akaban shinai ki surok lang baga skim PMGSY Hari Lom Garo. Ulong bagi don ki kontraktor ki bala shimpor mentala arsnam shiteng tam ban shinai ki surok bat la batha badai ban pha notice bat ban ai ki jing maham ka bakhat do yaki. Balada kemla bantri pendap on penkut no ekakam bat ken hab ban siru ekakuna bat on ai syu yaka security deposit ka bakila dat bantap. Ubah Presiden Tensong ulong baki weki project kelayat bed henrei ke badan jing dunahi ke datang ke jing pentre ke project PMGSY Hari Lom Garo. Haka review meeting bro atli bat ha William Nagar bat kumju ru hapo tura ka banga ai instruction ya wadisal si nang tanga ai instruction ya ki engineers bro khoi baki day ban issue city wood ya to bela palat ya ka arsnem siteng bela jia bakimla ka warning ga bakadu kolong ba ki day ban pendep lem gupta ni ban si ban cancel rengkat bat ke penalty ro ya ka ba let's see ka to ka security deposit ke bagi tap ngin hab an forfeit no nakaliam joka sarkar di kata instruction ngala ai habro atli ki review meeting ka wei hapo William Nagar bat ka wei ru hapo tura Sembut Menteri Rangba ulong baga sarkar kelapan krea ega detailed project report ban pan ega jingerap tengka naga sarkar pedeng ban shna ya kesurok ba National Highway ban Rupuar ke bapenya so eka North Garo Hills, East Garo Hills, bat South Garo Hills ke ban kod Omduna ya ke Hajar Klur tengka. Uliatho bakatanat road transport and highways ke sarkar pedeng kala ai jing menjur ya ke alignment ban shna ya kesurok ba National Highway ba Shispa Arpuh Nyobi kaban sedang naduk kawa Brahmaputra kabadan hagabenta jong ke Phulbari constituency ban poisha dadeng giri ban peneso apat bat ka National Highway ba Shispa Arpuh Nyo Shillong Nongston Tura bat kan peneso ru bat kenong ba Tura berokawai Ulong ba hakne ke jinglet jengo jong u ya ke Rilom Garo ulaple ya ke district housing building bat ke middle income group building ban pensa kitu ke biduna kayo kokot Tengalai song meeting nilai review yaki project ba phe jong peludi te ko makalong hi kalong ka bas ngotonat ka baki engineers bat ki officers jongi ki atresi tom met pan masi bat kumju ru akabede bat ka housing complex te ngai tenat ban kalian ka department ki atresi tom kumno ban penbit penbiang ya ka ne ka kam na ka menta ka bede bat ka project ka bangi don jumut na ka menta ban ai na ki pai ba nong song jok ke jela me kala